wong wadon kue manisnya pas awal-awal tok ya lur. Awal-awal ta ayung ayung sahdu dunia ke kayak kebekembang karo pelangi. Angger ngechat ya kok tinggal menit, sudah makan belum seng, jangan begadang ya seng, nanti sakit loh. Alah toba teleponan nganti turu, esuk-esuk tangi handset si banyak ntolang kuping. Gal dino apa kayak gue, anggar HP-nya durung ngedrop ya orang bakal dipateni. Monino orang bisa turu anggar durung krungu napas ya. Alah tembelek garing. Tapi aja seneng tuli, soalnya gue cuman masa-masa promo. Engko sawise 3 sampai 6 bulan, nembe wajah aslinya mulai metu. Sing gemeng ngomongnya halus ya. Mas, jangan lupa sarapan ya. Mendadak dadi baduk basi kon. Lo kan kudu nyong sing elingna terus. Sing gemian halus ya. Ora apa-apa kok mas, aku ngerti sampean sibuk. Mendadak kayak demi tengah wengi. Sibuk apa? Sibuk lirik wadon liat ta? Alah tobat. Wis pokoknya ta sing berawal dari manis. Semua akan perengat-perengut dan nyentak-nyentak pada waktunya. Tapi lucunya ki, walaupun wis ngertian pacaran kue bakal ruwet utawa gawe lara ati, wong lanang tetep bae sih kepengin nyobani maning.